telea, e toi a fio ma Yesu. Ya oli oli, o toa ta se, e toi a fio ma Yesu. E a fio mai, e a fio mai, e toi a fio mai Yesu. Ua i tanu, o lea wailo ai, e toi a fio mai Yesu. Ua tupu tele, o le poto, e toi a fio mai Yesu. E a fio mai, e a fio mai, e toi a fio mai Yesu. Ia wā welo mātou to mawhalelangi. Mātou ia i o tū lapa i o lo sa pati le nei tai au. Mātou tu tālo ma le loto whanau nau le manalo wanganga pa ia. Fio maia. Fio ane fio ifu. Tau tōlua ina i mātou teito tasi. Whapa ina o mātou tangata ina i o mātou si atu le nei tau langa i la ufio. Mea se mea maa lia i o whonga. Tau langa ola ma le pa ia. E te talia ina ai mātou. Papa ia mai lau mea whai ngā luenga e vai ma le whatowa. Ia vi ia i oe se o i le whawawa. Amen. A o tātou mawhau no noto i le nei vai aso ai maise o mata upu i portaitas. E whamanatu mai pēa le taimi a le tua. Le taimi na whai loa mai a le tua i a pūlenga po o eo le a pūlea le lalolangi. Mai ia o na po se ia o mai. I le teimelo e soifua mo wola. Tani elu e lua me le hanta le tupua nei loe ne pukanesa. Na wha solo mai ai ma loe wha, ma o lantou taimi, e peo na wha tūlangaina. Ma lo Papelonia, le ma lo me taima Peresia, le ma lo Eleni, whape foi ma le maro Roma. Roma whapopa. I le tani alu e fitu. Ua iailo na whaopopoina e peio na au mai ai le atau le nifo titi. O lona tūlai mai o ia ua tau ma whaima manau e sui le taimi. E sui le tūla fono. O le nifo nai titi ua whai upu le atua le sirisini ese. O Papelonia e lona taimi, o le ono lima i le tonu toluiva, lima toluiva. Me taima Peresia i le lima toluiva le tonu tolutasi ti la mo. O e leni le tonu tolutasi ono malu ti la mo. Ia whapea foi ma Roma. Tasi ono malu, i le whawhitu ono, tila mo. Ona
Whai mai leo la whionga pa ia le tua. O le maro roma po le maro lono wha. E le wha umatia, ai vai vahina. E vai vahina i ona vaenga sifuru. O le ni foi titi. E tupu mai, e muli mai, i malo e wha. E tupu mai le malo lono wha, po le malo roma. E nā te whai e sea isi nifu e tōru. E tau tana whasau sili. E nā te tau mawhai e sui le tū la whono, ma sui le taimi e le tua. O le nifo ua antangia ai, le wha maualunga i le tua. O lana pule e whai mai, e pule le tausanga, ma tausanga, ma le vaenga le mu o le tausanga. A wha popo wha tasi ia taimi, e tusa ma le afe lua se lau ono se fulu tausanga. Ma le 5 tau walu, se iho atu tasi fitu i wawali. Le ata le nā o tani elu e lua, ma le tupua na iloa e Nebukanesa, tani elu e fitu, ma manu na iloa e le miti na whailoa e tani elu, o le nifo i titi, o le tani elu e fitu, e whape foi, i le whalinga sifunu ma le tōru, e lua manu fe ai, o le manu fe ai e sau ma le sami, ma le manu fe ai e sau ma le vau. O ata ia, o whailonga ia, na au mai e le atua, ina ia manino ma malama lamai, le whanau a le atua. Samoae, ana au mai le tusipa ia ma manino ai le lalolangi le amatanga, ele o mai tusipa ia le nei ante oi. Ana manino ai le whasolonga mainga o pule ia, e te le manino, o te le malama lama. Se manua lo tātou le nefu pēa, i le tana le leia le tua. E ta i hao ai no tō whaafofonga pēa. Have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question, have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer, had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which
there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that. Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep. And no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. Samoai, o te manatu e tāpea ma tāpea le atale. Ina ia vea o se leo tangi, e peo se longo. E te whaafofonga iai, ma e whaafofonga pe iai. Ina ia whaima whamanatu tāua. O ilantou tonua ia, le tau nuu iai, le valo anga le tusi o Tanielu. E tūlai mai le nifo i titi, e nā te suia le taimi. Ma tau mawhai e sui le tūla fono. O le ale tūla fono. Sa pati o le tua. Le aso fitu. Lona fitu ia aso. Whamaunia le tala o le fofoanga. O le aso na whapaia, whamanuia, whasaina e le atua. Ina ia ifo, ma tāpua iai, lana whana. E le ai se tangata, e mawhaio na ia whapa ia ina se aso. E le ai foi se tangata, e mawhai, o na ia whasaina, ma wha manu ia ina se aso. No one can sanctify a day. No one can bless a day. Nā o le tua lava. A o le fsota inga lea. O le tanielu e fitu. Ma le whalinga e sifuma tō. Le anta o le manu fe ai e sau ma le sami. Fe mai watu antu iei le tā rako lona no whali. Watu antu iei le tā rako lana pule. O ai le tā rako. Satan. Le tā rako whai mai ua tuli ifo mai le langi, ina ua whaia ina, o na mai le malana au tau, tasi vai tonu vai o le langi, ma ua iai nei le lalo langi, ua wha soe sa, le hala lea sa moai. Ua matua ta whiri sau noa le anga wai loa e sa tani ua pupu lon taimi. E ata o lini foi titi, ma le ata o le whalinga sifu mantoro. E ne whamanuia, i le tautalanga a le pātele pēno tau whaafonga ia. O tanielu e lua, le anta o tupua, tanielu e fitu, le anta o manu e wha, na ilo e tanielu i le miti, whapea foi mal nifo i titi, whalinga sifun mal tonu, le anta o manu fe ai, le sau mal sami, fitu o na ulu, sifulu o nifo, o na vai, o na tino pe se tino o se na Mary, o na ngutu pe ngutu Leona, tau tala whasau si, o na vai pe o vai o le urosa e malolosi.
mo le anta le mea ola e sau mal whenua. O le tani elu e lua, tani elu e fitu, mal whalinga sfutoru. Le ana wha moa nia nei, e peo na e sila silatu. Ile tala leana, ile video le sa play atu. O le whauinga ina, o le tānrako o Satani, o le manwheai, ruma pope, whatangata, o le mamona, o le manwheai, o le vau, Amerika, o le tatamata upule le pō na pō. O le numera ono, o le manwheai, o lona whatangata, malana numera. O ulu e fitu, mua papelonia, lona lua me taima perusia, lona tolu e eleni, lona whāro ma whāpaupau, lona lima Roma pope, lona ono Amerika, lona fitu tangata le manufeai o tu whatasinga o e kalesia kerisiano. E mapuna ane le lotu i Amerika o le whatangata o le lotu Katoliko, o le pope, Roma pope. O le whatangata e peona e si le fiana, tamu whai whamatala atu ana po, o le image. O le whatangata malona image, lea lai tu punga mai, i to tonu Amerika, lea lai na tā ua lotu mamona. E peona o tau whanongo longo mo tau si fiana po. O le lotu, e tupunga mai i le taimi e peio na malo ia. Tasi fitu i wawalu, ngai tasi walu whawha. O lotu mamon tupunga mai tasi walu tolu o. O nana ma pu e nei le lotu lea. O le taimi nei i le State o Amerika fo i lea. Tusama o Salt Lake City, le ia Utah. Ua ova i le se fulu wha miliona members o lotu. Se lotu mawe lona tupu. Se lotu e tele ia lona te mau. A o le whaatangata le nā. Peitai, o ulu ia e fitu, o le tū whaatasinga o lotu, e lantou te langolango ina ia malosi le lantou te tee, o na tuina mai ai lea e Amerika, o le whaatanga ina ia matua wha malo sialo, le tau singa o le asa. Ua e sila sila i lungo o videos, ua e sila sila e whaitau i nusi pepa. O le tele lama le tau talanga tā ua i lea so sa, it's a family day. We need to come together as a family to worship God on Sunday. Why? Whai mai le lantou mau. Ua leanga me uma. Ona ua leo si taita ngata i lea tua. But today, Sunday, Samoai, o le mea le nai ho o mai ai, whaingata. O le mea le nā, e alai, o na amatu le whiau. Ina ia tā pena ai tātou. Tā pena oe, e tā pena ai tangata uma. Nei whaafua se ia mai, ai te ro tāpe. Ona whaautuina leo tātou whiau le nisapati. Ua uma ona whai. It is done. Waita fo ta rako le fina no anu wantu wai le o ia tau le taua mai la tou ua to toi na whanau. O e ua tausi poro inga le tua ma ua ta ofi le mau ia Yesu Keriso. Ia e ifo le tua wa o le nganga o le valo o le mau le ia Yesu. O e ua to toi o le whanau o le fafine. O i lantou ia o tau sia polo inga le tua, polo inga uma e se fulu. E au fia ai male sa pati, i le aso lo na fitu,
Le aso na whapaia, whamanuia, whasaina e le atua. Ina ia I loa le tangata. Mele tu la fono e wha. Ia e manatua le aso sa pati e te whapaia ina. Remember. Iei teimi e ngalo ai. Ua ngalo le tangata lo nā tua. Le ana lea ua le manatua ai. Ua manatu whasausili. Le ana lea ua alu ese ai. Ua li leu ese ma le tua. Whamele eskelu lus funmalua. Ua soli fo ia u whaitaulanga lau tu la fono. Ua mantua la tau o ese a. Ua la tau solia lau sampati. Ua la tau solia au. Samoae. Pawaia. There are only two criteria for the people of God in the end time. First, the one who keep the Ten Commandments. The one who worship God on the seventh day, the Sabbath. And the one who keep the testimony of Jesus Christ, the spirit of prophecies. E tonu tu la fono o le waloanga. Mua, ki o le waloanga. E iai ona ki e tau na manino malamlama i tātou, pe no whaingantu ana whapea manino i le pule lea. I le whe au lea mai tu tonu le tusi pa ia. Se manua lea o mai tusi pa ia. Ai langa i le o malamlama i ki. It has a special code to unlock what is hidden in the Bible. Lua, e au mai whanua pe whantonu le waloanga e tas, le ala nana, a vatua ngata i o tani elue lua, tani elue fitu, o le whaninga sfuma tonu. Le ese o ata, e iai mena whapopo e le tua, ina ia whamanino, whamausalia antili, le fe au mo lana whanau. Lon tolu e whapopo mai nisi mea, pe a toe au mai. E winga ia o ki ia, e manino mamala malamai, I valo anga le tua. Ki o valo anga o matangi o whalawe lawe, tau tala I whalawe lawe o taua, mamisa. A tau tala I sami, po vai e tele, o lo tau tala I no, o motu o tangata mātu no. O matu e matusi sina, a mua sa ua manua, tango tusi laro te sue ma e whaitau iai. Ina ia e manino, ma e malama lama, I le finangalo pa ia o le tua o nā tia te tonu ana fionga, a tau tala I man ai, o le ulu po nifo, o lo tau tala I tupu, ma lo po pule. A tau tala I apa au, o lo tau tala I le sausawa, ma le tele vale. A tau tala I le aso, o lo whaasino I le tau sawa. Na ulo fo I le langi le tasi whai longa tele ofo ai, o a nganu e toa fitu, ua iai mala e fitu, e ngata ai, a wae whai uina ai le toa sa o le atua. Sa moae, whai linga sulimo lon whai upu mua. A nganu e fitu, whai mai ua, o iai mala e fitu, e ngata ai. O lea ua o le taimi, ua iu le whainga mea a le atua ma le lalolangi. The time is up. O lea o le asa saa mai le to saa. Ua le o to iai, se alofo tuno. When this time comes, there is no more mercy. There is no more praise as we are living in this period. Woma. Whafonga sa moa. Na uloha tu foi ua peise I o se samiti o ata, ua whewhiloi ma le afi. O I lātou foi na manu malo I le manu wheai, malona whātangata, malona whailonga,
ma le faitau a whai o lona ingoa. Ea, ua tutu i lātou i le samiti o ata. Ua ia te i lātou ki tara a le atua. O lea ua wha manino mai le vaaiga i e tau sia pe ono whea te lua mei lo ai whanau a le atua. O e tau sia le tū la whono poro a inga a le atua tū la whono se whono e malona sa pati ma e ta ofi mau le mau ia Iesu ke viso. Le anganga walo anga. I la tau ia le whai mai, o le ua tutu nei ma ki tara. Ea, e pepese, ma vivi, i le atua. Lele ie, wala tau pepese le pese a mose le au na le atua. Ma le pese al tamai ma moe ua whape atu. Lele ie, le atu mai, e ou le malosi umalava, ua te tele au ngā luenga e ofo ai, e tonu ma wha maoni o wala, le tupu o le aupa ia. Le pese lea na pe pese ai mose ma Israelu, ina ua whasao ina le atua, ina ua kolosi le sami ulaula, na tuli loa mai e wharao, whiauti uma. O le ale mea loa o hao mai e tue ma. O loa o hao mai le tangata e loto wha ma aina. Ea, e oti matanga. Le tangata na te ena, le fina ngalo le tua. Le tangata ua le mawhai o na ia ngā wai. E talia na opua le tua langa o iei. E oti pei o le whioti ai kupito. Ai na whasau ina mose pese lea, mose le pese lea. Whai tau le soto sfuma lima. O lo whamatala mai ai, le pese a mose, ma Israelu no lātou pe pese ai le tua, whai mai o oe o lo mātou teita. O oe o le tua e toa, e mālosi, o leo ua mātou wola ai. A sing of praise. The Israelites sang when God divided the sea and they walk on dry land. Haringa sulima le whaupe whae, lea li ie, oi se le matau ia te, oe mavivi ia tu lau suafa, a wā wana o oe le lei, a wā e o maino umalama, ma lato wifo i o luma, a wā ua wha lia au wha masinonga tonu. E leo tangata uma, e peo le sona le nei tai au, na o e ustai, i le finangalo le tua. Na o e ui le ana i titi, e lātou te pese, i le pese lea. E mai o le ata o le manu malo. A o ai e manu malo, hua nei. Whalinga su whātolu ma le whā. Wanātou pe pese fo e peise i o se pese fo. I luma o le no whaani i. Ma luma me o lai whā, ma le auto ina. E le ma whaia fo i se tasi o nā o a o i le pese. Nā o le pese, nā o se lau afe, ma afe whā se lau, ma le whā o afe. O e ua whā. O tau le ilo antu le. O e ua whatauina mai le lalo langi. O e ua whatauina mai le lalo langi. O le ua whamanino mai. O se lau whasfu ma le whawhelea. Samoai. O i lātou ia. O le whatatau iei. Le timu muli muli. Le wanga muli muli. The last rain. The latter rain. I le toto ifo. O le nganga paia. Ma wha paia i nai lātou tā pena, o lātou tonu ai se lau whasu wha. A whea mai, e o mai le lalo langi. Le lalo langi le te soifua mo wola ai. I lātou e lei tu sia. Le suafa o le manu whe ai. E o lātou ingoa. E lātou te lei tau sia le whai longa o le manu whe ai.
E lei whailonga ino lantou moaunu mo lantou lima. I lantou ia. Se lau whasu whaafi. In other words, i lantou ia na tau sia le tū la whono le tua e iai malona sapati. O i lantou fo ia na ta ofi maya. They hold on to the truth. I le mau ia Iesu ke riso. O tangata ia ele i leanga i whawhini. A wā o tau pau i lantou. O i lantou ia o e ua muli antu le tamai mā moe i mea umai alu iai. O i lantou ia o e ua whatauina nei tangata. O e ua whaapolo poloina. Mole tua male tamai mā moe. E manino i o a fionga le tua sa moe. Mai o i lantou e le i leanga i whawhini. They are pure. Pure souls. Ele ia afia ini mea whaavalewalea ale ti apolo. Ele i whaaseseina i le tau whaasesea le ti apolo e peo na iaile lalo langi le nei vai tau. Ua fully. The whole world turns away from God in order to satisfy themselves. And they use interpretations, traditions, as a way to get out so that they can do whatever they want to do. That's life. What about the truth? The Bible clearly says. O ilato uma o e le leanga il fafine, ea, o lantou na pese. O lantou na lau fai pese na le langi. E ai fo i tino fa le langi. O au lantou tino fa le langi. O nito mua su lima tasi lima lua wae te tau. Fau te mai, o te tau wantu i ante o tau le me lino. E le mo moi tanto uma. Ai li ua i tanto uma. E whafua sei lama o le emo le mata, pe ai lia le pufa uma, a wā e lia lama, e toi tutu mai e uoti, ma le ona pea, e li ua foi i tātou. We are going to be transformed. This body will be transformed so that we have a heavenly bodies. Tātou tino nei, o tino palapala, o tino leanga. O le tino lefe mai a oti, e nofo le palapala, e toi fo i le lefu. Ai le tino whalalangi, o le tino e mamā, o le tino e paia, o le tino lea, tātou te fo i ai, i le mālo lea. Le ana leo le whai o le whiau, a matu pē le whiau, pe mai e tala ina pele nei tala le lei. Inu uma, ea, e whai mamoli mau, Samoae. Le tino fou, e li ua ai o tātou tino. Ina ia whai tātou, ma pā anga le tua, i le ola e whau. A wai te tauna ofo le nei tino i wale le tino la pea, ia ofu foi le nei tino oti le tino le oti lama. Pea ofu foi le nei tino i wale le tino la pea, ai ofu foi le nei tino oti le tino le oti lama. O na tau no ai leo le upu watu sia, ua wha umatia le oti i le manu malo. I leo tātou tangata whaia ina. We are not losers, are we? O tātou o tangata o le manu malo. Leanga o le tua le te tantonui, o le tua o le manu malo. He's a winner, not a loser. Mafutanga e mafuta makeriso. Have the fellowship, transform our bodies, and then you unite it with Jesus Christ. You have fellowship with them.
whaafonga fu, ona whaafua sei lea, ona ave na ae o tātou e ola matatoe, whaatasi mai lantou iau, ina ia whetai iai ma lea li i le vani mo nimo, ona tātou whaatasi pēr lava lea ma lea li, mawhtanga. Mafuta ai ma Yesu Keriso. Whe mai e mafuta ai pēr. Ifea. Nā ulo foi no fuali i maua lantou te ai. Ua tui nātu foi le whamasinonga i an te lantou. Nā ulo foi a nganga o e ua vavai e se ina o lantou ulu. Ona o le mau ia Yesu mana fionga le tua. And I saw thrones and they sat upon them. And judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God. Maninoa, wailoe e Ioane, le whaalinga, mea, o tangata ia na ave se ino lantou. Ngata ia le na ala langa, i temi na whaiala lantou te tano i le tua whai mai, le tua o awhea e te tau i mai ailo mantou toto, i ta ngata ha mio leanga. O awhea. Temi rea. Nā temi rea. O e, whaafonga samo, o e na le ifo le manu whe aipo o lona whata ngata, na le talia foi le whailonga i o lantou mua ulu po o lantou lima, ua lantou wala foi, ma ua whai ma tupu whaatasi ma Yesu i tau sanga i fia. Afe. Maninoa. A whai e te tau sia sa panti, ma e tā ofi, i le mau ia Yesu Keriso le nganga waloanga e te tofu i sawanga. E te ui le puponga. A le whema. O lantou ave se ino lantou ulu onole. Ta ofi i le mau ia Yesu Keriso. Are you ready? Are you prepared? How bold are you to stand on Christ's side? O le ale no to tele, o lo ian tātou le aingo le tua le siste, nalo tele lo iau. E te mawhaia, o na tātou ui ai. O le tele au teimi, e mawhatia i tātou ono whanau. O children, grandchildren. A le teimi ni nei wau mai le tua tā pena ia o ai. Ina ia tā awhi le ngata o tātou a o alo ma whanau. O le mea leo le tupu. So se kalesia. O tupu langa tala vau ma whanau. E pe e mamau ese na lantou. Nā le au mātutua. But the salvation is not only for the adults. It's for everyone. Le mea lea tātou mātua ma au mātua. E a o ia tātou whanau. Teach them. Don't hate them. There's no time for that. Bring them in. Tell them about the love of Jesus Christ. Tell them about this. They will be facing persecution. They will suffer and will be severely punished. You need to have that courage. Ai, ia tātou whana mā il tala le leile nā, le fina ngalo le antua, e ave. Ia whaolaina o tātou ai. Ana le teimi, whailongo le teimi. Lea sau noa ma wha manino le leia Yesu i lona au so. Ma e na muli atu ia te whemai. E iai foi whailonga le lama le masina ma whetu o i le lano langi foi le antu atu wane o nou. I le whememea e u foi le sami ma le sou. E oti foi tangata i le mātatau ma le whaatali tali i mea e o mai le lano langi a wā e lulu wina au a le langi. Me a o te mi ia, wha manino Yesu,
Ao I taimia ua lata I lei unga whamai e sou le sami e ta lili mauhu me oma. Ele iei se file mu. Samoai, tātou te le oanga atu se file mu. Au tau whaafufonga nei I saunoanga a le teitai o le malo, ai me se fo ia the Pope. You hear him saying, we need peace. Every country should come together as one because we need peace, not hatred. Ai mai le aso fai le peace, ola sa. Le fe mai Yesu Samoa te o anga tsfile mu. O lo e anga tu popo nga masawanga. O le o mai. The probation period is up. Ua uma le taimi le tua. Te fiu e te toitangi. O le tui e se amano. Nto foi tanto a ona e no mema sani foi le fiu le fatto no tanto fa nau ya so foi tanto la itin tanto ui mai ai. E fiu lo ta mai aua e faia. E tango to ina me puspa. E te fiu e te tangi me to in sau. I've been warning you so many times. Sasaro. Fa penale tu. E a lafa le tua, ai le wha pele ina na whai oe mau. No. Ai whina ngalo le tua ina ia e ona. When that time, probation period is over, we cannot do any other thing. Te whiu te tangi, le to langona mai oe le tua. Ua tumu foi le malu le asu nai le pupulo le tua a toa malona mana. E le mawhaia foi e se tasi o na ulu atu I le malu. Se ia whai uina malai fitu a ngelu e toa fitu. O na ufitia leo le whale whita whai o le whaputuputonga I le ao. Ua tumu foi le malu le pupulo I ova. Ua le mawhaia foi e mose o na ulu atu le whale whita whai o le whaputuputonga. A ua nofo le au I ona lunga, o le pupula foi o Iova, ua tumu ai le malu. O le au Samoai, o le whailoanga, o le auai mai o le tua. I le masani a Israelu, a o savli ai, ma malanga mai le whasfuru tau sanga, e olo I teime malono, ai tōr whare whita whai. A o na tōr whare whita whai, o na whio mai leo le tua, e la tau te whesanga. Peitai, o le temina ua le aise se hava noa to tonu o le whale whitawha. Aisia, ua whio ai le atua e ana I le ao. E le mawhai o na unu watu si tonu aisia e oti. Ua tāpunia na o le atua. E whape nā fo I le mea nei loe e Ioane I le whaalinga le moto o pātama. Mai o le whane whitawhai ua tāpunia, ua le mawhaina ulu, nanga ua uma le taimi. O le ua tā pena Yesu e a whio mai o ia o le whamasino. Mea nau tāpunia ele, le hawa noa lea. Le hawa noa lea te tawhiri sau noa ai nei. Le hawa noa lea e te ta alo ai. Ma e manatu ai o le olanga ale nei, this is it, this is my life. And the world is going to end like this. If I die, I'll die. Samoai aua. Aua te manatu lea. Leanga te ui ai le malaia. E lei whaia oe mo le afi. E lei whaia foi au mo le afi. Le ala leo lau whaafu whonga pēr. E le whi aua lofa le tua. Kene se fitu whai upusuma ron whai mai. Ua nātou unu watu. O le poa ma le whiwhine mea o le uma. Wana to ulu wantu e whapei o na pono ai atu le tua I a te ia. O na pupuni ai lea e Iehova I a te ia. The probation period is up. E lei tāpunia e no le wa. Tāpunia le tua. Ua uma le awa noa le tangata. A o le asa saa mai.
le toa sa o le tua. Sa moa i ele teimi e umai le lofa tu noa le te online. E ele teimi. E olo na e whaafufonga sa moa e ua e force mai le Sunday loa. Sa moa e ua uti lo ua manoa. Ua leo toi tene se taimi. O le a ui atu le whanau ane tua i sa uanga mapua ngā. Ai muli ane o na o mai leo le to sa o le tua. O le to sa whai mai le ngelu e non tolu. O le to sa i le mawhai o na suia. Ai sea ua leo toi ai sea loftu noa. Malai fitu. Na o la ngona foi le leo tele mai le malu wa whape atu i angelu e to fitu. O ia. I nā li lingi atu ipo le toa sao le atua ina lalolangi. And I heard a great voice out of the temple saying to the 7 angels, go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. Mana mua lea. Whatonu ele atua. E ono se sa. Sa mele mala. E leo ni wha manuianga sa moai, o le mala. O le mala e o mai i tangata, o e nā tau te le tā ofi i le upumoni. O e ne tau sia tu la fono, e se fulu e awhia e matapiti. Ma e nā tau te le tā ofi le mauia Iesu Perisu. O le papala. A whai tau i le, ta upu su ono le whai upu e lua. O mo mea foi o soas, mo i eite mi foi oso mai pingi, like blisters, na tanga ia valuvan, tu sa amata me ina valuvan, ite vai atua o solo mea, i o mea whapeo lea valuvan. O malaya, mo tanga, e a fia o mai. E te whaila e te alua tufuela e te alu fo mai, e mini au tala vai. Ia te lua valuvan whatasi e amal fo mai. E valu atu e, valu mai fo mai. Ua le lopo oila o lua fo ma. Mana lea. Le whaingo fie. Le whaingo fie sa moai. Pea ho o mai ia taimi. Mana lona lua. Whaani utoto le sami. O le sami e maua ai le mea ai. E maua ai le tamau ai ngai tua i ai le tō tele. A leu whaali utoto, a le whaali utoto wale au ngā. Vai foi la mo mauna ia. Mate le sana. E le ngatana ina le au ngā. A o le manongi. Le manongi sawai. O le manongi o le oti. Le anga o mea ia. O le a whaava aia ia le tua. Le tangata e whaanonga tā. Le tangata e te te le fina ngano le tua. E mata le toa sao le tua. Malano na tonu. Wali utoto vai ma puno vai. Le ai umare sami sau vai tafe. Alu i vai ta ele sau i paipa. Nanga vai na le sau ia vai paipa ia tātou te whainu ai. Ui te uso tu tae au fulu o mata. Uio. Ola e mea rewa tupu. Wale u toto mai le. E na fulu toto e ala i o mata. Ai ni tau tia. A pupu watu o nifo, e nifo e rafa puia. Whane tonu olo. Ia nei se mea mwhai. What else can you do? A o mea ia sa moai e le whaingo fie. To sa o le tu. Lona wha me o le asa o le la. E susunu ai tangata. Susunu ai me uma. A la tasi leo. O me tātou te fia iai. A suru me le la o tātou fia. Ia a o te mo le sama. Me u vevela tele. Whalonga tu rota tu. Sau ta pili whapea. O talo fai. Ua vevela. Whamasani le vevela. Vai mela e o iai.
Whaamasani le vevela na Samoa pe a whai e te le talia le upumoni e le tua. Leanga i susunu wonga oe le la. O le mana lona lima, e whaapongi sā ina no whaali i o le manu whe ai. I whea, Vatikana. Whaapongi sā, vai, pongi sā na o le mea i no whaali, i le mea e iaile, le taitai o le manu whe ai, mea i le manu whe ai, ai malama uma. Ai sea, whai mai le mana lea lona lima, ua sa saa e le a ngelu, le ipu o le toa sā, i le no foanga o le manu whe ai. The seat of the beast. Where? The Vatican. Whaelino sufitu whau pasuma lon fume. O nifa fo i se fulu na e loe le manu whe ai. Lātou te ino le whawhine talitane. Ma whasau noi ante ia. Ma tō ese o na ofu. Lātou te ai fo i lona tino. Ma susunu ia te ia i le afi. Tā moae. Now people realized the lie. People come to understand what the beast has done. They have deceived it. But it's too late. So what do they do? Le wo mai wa to attack i le Vatikana. Le taimi pongi sa. Sunu nai le Vatikana. E sunu e tangata na muli whape ola i. Ai vai antu le malaia. Ai vai antu le ise me mawhai ona sefe mai e le Pope ma tutonu nei. O no rona i o le lalai. Lalai umai. Ua susunu. Ua talepe. Ia i le Vatikana. Watch out for that. Malalo no ono, le ave se ino le vai o le ufirati. Samoa o le ufirati o tasi leo, one of the greatest river in the Middle East. Many people relies on this river for food, for water, for their plantations, for the cattle, and for everything. O i e wha moi ai, e maisea i a Papelonia, ma nua lanta nata i fo iai, a Suria. I a vaitau, o le lantou wha moi nga lea, o le vai lea. A o le whai mai, e li lingi ai, i a le ipu o le manalo na ono. Ai sea, o le tā ua le nasa mo o le vai lea. The Euphrates represents the World Council, the secular and political powers, giving their support to Babylon. Drying up, therefore, symbolizes two things. One, withdraw of their support. Second, attacking Babylon. Ole mangola le vai, ua fai loma iei, le mama sangia. O e talitonu le manu whe ai, ma muli le manu whe ai. O nā lea, o nā o ese lo le, o le town fall le nā. O i le Vatikana. O na whai mai lea o ia ia te au, o vaina ei noa, o lo tia e le whawhina talitani. O no ia, ma motu o tangata, ma antu no, mananga ngana ese. Vaila, the vaila le ufarate, is symbolic. It's like a metaphor. It's ngana whawhatusa. Le mele o le tele e tanto fisili tele o fiafi. Sei whai mai aso manatu. Just give us something that is like the truth. What is nearly right is not right. Ele sao. Leanga, ele abatua se manatu. Ele whaleo atu, sei loa. E na ole a fionga le tua. E tani le a fionga le tua mwha malama. E le a fionga le tua. Ina ia tātou mali lie mama ona. Ele upumoni le tua. Ai lau tau ia nganga i e tō.
E sa antu le ipule lo non. Ai fe puna mai tamai e fafo. O fe puna mai e fe puna mai ile ngutu o le manu fe ai. O le tān rako, o le manu fe ai ma perfecta. Ia, tātou wola le tātou malam lama. O ai fo le tān rako. Sa tani. O ai fo ia le manu fe ai. Ope. O ai fo ile perfecta pelu. Say so no mai le satu tali me. How come you can answer me in two, the first two, and on the third one you can't answer? O ai fo le lono tau. E alan tau musa tali, la ngatu te ho, iei tau whaalongo longo iai. That's the truth. A le tau mai le tuspa ia. O lane ia, u whea soi mai fafo. Oa, o la tau ia, na whaia whai longa te tele. Mai le te moni. Oh. Samoai. Ai ese le mata ngau le ungo le tangata. Do you know what they really do? They make you naked. Make you naked so that your shamefulness cannot be covered. For ia atamu eva. For ia tu le tua ia atamu. Aua e te aia le fua le la aua le le malea. Sau sa tani whameilu o te leo te lewa, ai loa. Lai menastu. For mai wat a mai lang la au. Their nakedness has been revealed. Whapena fo i mea ia whai e tonu mea. Mea lea sa tani, e manao sa tani e te tū tele noa. E te le lama la baa. Whafonga fo. A wai te tū mai ke riso pepelo, ma perfeta pepelo, lātou te whaia foi whai longa te tele ma wā venga, ina ia whaase sea i e wa filifiri e lama. Pe a whai e ma whai ai. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceive them that dwell on the earth by the means of those miracles, which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to a beast, which had the wound by a sword and did live. Whalinga su toru whai upasuma tonu. Wā venga ore, a mai o afi mai e, whai wā venga e, sauna afi mai le langi. Wha malolo mai. Aisea, o le tamo whai e whaase se le lalo langi, ina ia tali tonu. Le mea le nasa mo ai te le mana o e tau mai. O le perfecta pepelo, o lo whaanta tau i whai se au. I lantou o lo tutu to tonu o su nako, ane ti apolo. Aisea, se le aso. Ono whai mai leo le warning. Whai mai le warning le sawe i. Ili whai upu lava lea. Listen to the warning. Whaauta au te mame anu wantu peo se ngaoi, amu ia le manta ala, ma tausi i ona ofu, ina nei sa vali o ia le lava lava. E whafonga i Samoa. If you believe the devil and follow the beast and become a false prophet or become a worshipper, you will stand naked. Yeah, sorry to say that, but that's what the Bible says. Mai vai o la ei. Mai lo tofi le na wha manuia toi le tua i ante oi. O oi na whai ai fo linga pa ia o le tua. E manatu le tua e te toi foi atu. O oi o le atalii male a whawhini. Pea, pe a whai e te whai le fina ngalo le tua. Le fina ngalo le tua e a kopu mo mwha upo suman vani. Lo fina ngalo fo. Na tātou whana nau ai le upu moni le tua. Samoai, e lua mea e loa ai. O e tausi le tūla whono, ma e tā ofi le mau ia Iesu Keriso. Wa ai lo tofi. Wa ai o la ei.
ina nei e tū mātanga i luma o le tu. O le mana muli muli. O mo meo whai te tili ma wila. O meo mafui e te tele. Ma mo meo ua toa te tele. O mea ia. E matua le toi tāo fio fia le o mai. A whai o le tātou te mifutau sau me tautonu me ni Australia. Sau me New Zealand mo le mea whai le Hales. Mo le timu aisa. Tama i pini fatua leisa New Zealand anto. So le tau o mai nei. A la mea. La popoa. Te mo mua ma sio to lua ma fal. Mato mai mato tu mata i o mai. E wale ma sanyo to mata ngi ka mai me. Ia he o mai nei. Ola. Ole mi tua maa. A o le fai mai ne. E sili atu unale te le to e mamafa. E le heise alofanga Samoa. A whai e mata i ato taua. E mo mea fui o pomu, mo mea nao le ta whana. Mo mea tau wha niukilia. E le tai mea i o la whaali mai e le tu. Samoa e le whaingo fie. No tātou tali tuali maina o le fina ngalo le tu. Ua le aise mea mawhai. Ua tāpunia le whai tutoa. Ua le toi maua se Salamo e te whiu e toi tau su e le mele ta ua le Salamo. E te whiu e te toi tau tau tuli. Ua le toi maua. Aisea, ua uma. E te whiu fo i e te whioti. Le temi nei le a ita nei va pe ta fioti. Ita le to ina ia pe ita foi seu to lua. These things happen in real life. O lua misa mantina and what to lora what tang yes tina to no pot. E fe to I'm sorry ma'am I'm ta fioti. When this time come te fiu te toi fioti. A whailau e fioti temni, otiro. Amen e whana wale tu. Anga heo o mele temi le te fiu, o tā puni le whaitotoa. Ua umale alofa tu no le tua, ua sa saa mai ona mala. E mamafa. Ni foi titi. Whailoa mai ai, o le ua tau mawhai e sui le taimi, ma sui le tu la fono le tua, o le whai upu le tua, sau le manu whai sau ma le sami. Whai mai watu i ai le tā rako lana pule ma lana no whali. Ina ia, tā pua i tangata ia te. Ave ai ma lana whailonga, waunu ma lima o le asa. A o le mea le o iai. Samoa e leo se tana fatu. E leo se tana whawhangongo le tana le leia le tua, o le upu monia le tua. Ina ia ma whai o na whasau ina ai tātou. A le mea mali aile, ia le malane. Ua leo toe, peno whai ule toe mousan, wewe atu mtuati, loto tātou. Saule mana mo le pau fa oi le tu wai e sia me wa fa fa pe me ye mantou e te le fa foi mantou lo fa tusa same thing no ya Israel ina wa ese me ai ku o mai le va fa me sia me na me mantou te feoti nei sa sile no mantou no foi ai ku pito mantou te lata yulo ole me ai fa pe na foi ma a le noto mtua ma a le ma fai no toi fa malulu ini. Vai ma an loto whanrau. E ti ngā lama wa tu le nua o, ai moli mai. Tuli loa mai. Ai sa ele ma na whanrau e isi si pule lunga atu. Without knowing,
God is the supreme ruler of the whole world. Mea nā le ngalo tangata. Mea ngai leo mana tua tangata. O lea tua, o ia o lea tua sinsinese. He's above all. Mai o te wha maha ana no to whanau, nā te tuli loa mai ai ai lantou e whai ai so ubi inga i a whanau malana i tu taiwa umalama. O nai loi nei ai kupito, o au nei lama o Iova Samoae. That's the reasons for those 7 plagues. So that you know there is only one God, the one who wrote the 10 Commandments. The one whose vision has been revealed to John in the island of Patmos. And said, whoever is holding onto the truth and the testimony of Jesus Christ, that's the another criteria for the people of God. Palinga surono sufitu, walilingi fo yelon to fitu angelu le naipu le matangi, ona tu lei mai ai leo le si fofonga tele mai le malu le langi, mai le nofo ali. Ua whape mai, ua uma ona whai. And the 7th angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven, from the throne, saying, it is done. Tātou mata upu le nā. It is done. Wa uma nā, wa uma whaatino lau finangalo le antua, wa uma na sa mana. Ina wa tau Yesu ke riso lungo le santo. O lana toi upua. Ua tau. Ua tau, Samoae. O lo tātou iai le teimi o le filifilinga. E te filifili le ola, pe te filifili le oti. Whai mai le upua e lia, i le osi ngā taulanga, ma perfeta a paala, i lungo le maunga o kalameu. Mai sa rā e lue, e tau te wha le tonu e manatu e lua, se i awhea. A whai tau te manatu o Iehova le atua, i o tau tāpua i le atua. A whai tau te manatu o paala le atua, i nā tāpua i a paala, Samoae, the same thing. We are in the same situation. How long are you waiting for? How long will you be still in doubt of God's truth? Fili nei. O leo wa whailo antu ma. O mea e o mai. E leo ni tana ula po ni tana whawhango. It's not the fairy tale stories that you always hear when you go to bed. Whamatana atu e mātua na ia mālia I lau whalongo na moe ai lea. No. This is the truth. O le talamoni e le atua e whai lo antu lana tana le ia e ola. Ia ola fo I le whailaunga. Ia ola uma I tātou. Ia tātou iei whātasi le nate au I le toia whio mai o tātou wali I o Yesu Keriso. Nā ulo atu le langi wa manoa whauta foi o le solo whanua ua sina. O le tia e foi ua ingoa I o le whamaoni ma le moni o le ami o tonu foi nā te whamasino ai ma tau ai le tau. Samoae. O le toia whio mai o Yesu Keriso. E le sau e toi whaola oi. O le ua umana sa saa mai mala I fitu o toi mala ia, o toi mea ia, e le whainga mea le atua malana tangata na whai. This is the end. It's finished. And it is done. Aolai na whio mai Yesu Keriso e sau o ia o le whamasino. It will come as a judge. To judge you.
in your doings, you are living in this life. Ele sau e toi whapea mai Antalii, a whawhine, come. No, that time is finished. Wa umane taimia le tualo e soifua, ma o wala au tātou wanga tu le wha umatia ino le nei pāneta Samoa. E te so ona wha le tonu e ai manatu e lua se i a whea. A whai e te manatu o le tua. Tausi poroa inga le tua. Tā ofi, le maui a Yesu ke riso le nganga o wano anga ia. E te manino mai e malama lamai i mea lo nā tia e le tua i ana whionga pa ia. Ai a whai e tu mau pea i tātou le aso sā. O lau le nā whiriwhiri. Ua mamama tau marau tau toto. Ana ua mātou whai loa atu. Mea o le aho'o mai. Ai le yo o le ngata anga. Ma le toi a whio mai o tātou wali i o Yesu Keriso. Wa u whalonga fo i le tasi leo mai le langi wa whape mai. Lo unu ue. Ia o tau o ese i hate ia. Ina nei whātasia o tau. I ana anga sala. Ina nei tau fusia foi o tau. I ona mala. Mala ia. Le anga sala lea. O lea, o le fau vale le atua. You know, when whai mai e, a whai e te loa le mele le e whai e le whai a, o le anga sala le. O le anga sala o le soli tu ngā whono. O le ale tu ngā whono se fulu o le atua. Once you break that law, you become a sinner. And a sinner in the sight of God is the one who rebelled to do God's will, but to do your own. Ioe Samoa lo wantu nu pele. O tau mawhai pēa e whamanino. A awhianga. Pēa o na whaali mai. Pēa o na o mai nei malai fitu. Tātou te le mana oe, tātou te iai mā awhia ai. Whamai upo le whaisalamu. Mai pe pā u se toa hawhe i o ta whatafa o oe le tau share tu la whono le tua. Mane sa pati, whapea ma le mau ia Yesu Christ. Mai pe pā u le toa hawhe i o ta whatafa e le teita iane ia oe. Aisa, you are well in God's hand. You are well protected. Le musu mai o le nganga paia tu ia ilunga matalia nei oia o Yesu o lo vala auina sawia Sawia, o lo valauina, sawia, poa avenga o lo ema, fatiai, sawia Yesu e te malo. Tumu I whanoa noaga Ua le maua fo I o se fia O Yesu le ana upu mo
Iesu e te malolo ai. Awa nei e misi aloa vanoa e talia i leanga ngapaia. O Iesu o lotu i tui mai pea talia nei a e awa le whawhitia. Sawia ia Iesu, sawia ia Iesu, o lo valauina sawia, o avenga o lo ema fatiai, sauia Iesu e te malolo ai. Lo uso e po ua e lango na ea, le musu musu mai o le nganga paia, tuia i lunga matalia nei oia, o Iesu o lo o vala auina sauia, sauia, Samoae. sauia, A o suina le le pese. o lo O lo o tu i pea lo tātou wani o Iesu ke wiki. sauia, Ina ia e tō ina le pui pui o lo. Ai ta tala atu. Sa i lua tani sua fantasi mai. sauia Iesu e te malolo. A wae na o Iesua. Whaora ina ai tātou. O ale mata ngō fia o le nei lanolangi Samoae. Wa o wha manino ma wha ilo atu le tūlanga e o iai. E matua wha malepe ina. E mau mawailo tātou wola wha mai le whetalainga Iesu. A whai e te maua le lanolangi o. Ma mau wailo wa. Ai sea, o le fia fia i le lanolangi. O le ita le nai. O le fe awa lofa le atua. Samoae. E ala ai ona wha leo le kala le le. O le upumonia le atua. Sauia Iesu E le ai se mea e whaingatai le. Aua e te manatu. I o aina. O loto lua po lau whanau. Ai whai oe ma amatanga fau. Whai oe ma whataita inga le lei. Ina ia ola ai luai. Ola ai lau whanau. Ola umahai. I le whātua tua matari tonu ia Iesu. Ma ola i le upu. Samoa. E te tūto a tasi lumo le whamsinonga le. E le taita ina lo lima e soto lumo. E te le taita ia fo i lau whanau. E nā o oea. A o pese pese atu le au koi pese.
Ma tau wha manino tūranga ia. Ma e sila i fo le tātou watai lu. E talia i tātou uma Iesu. Ina ua tātou salamo. Ma fo i atu ia te. Samoa e si ua tunu pele. Le lua nei o vai aso o alanga ina le te au. O le fe au alofa. O le toe fe au o le ne pai. Mana au atu lea ma le wha. Pe a whai wa e sauni e te osi whea ngainga ma le tua e hana i le baptisonga. Loa manoni nei. O ana nafi wa te ai te le toi maua. O tae ao e lei loa pe te au. A o nei o lo wa vanole nei Samoai. E toi wha fauina ai le lua whengainga ma le tua. Ma e talia ai le upumonia le tua. E wha pa ia ina ai no wola. Ma e savali ala Iesu Kiristo. Samoai le whainga. Peitai. E ngā lue le ngango le tua. Ina ia e iai i le nāta ea. O le au nauta inga le nā. Ia mawhai. O na e iai le nāta ea fau. Le wha moe moe. E tā pena ina ai le wha nau le. Aua e te ena. Le musunga le nā. Nei e misia. Ai te ua tupu sa isi whaala me lave ia te oe. Aua uma le nā. Samoai se ua tupu. Ne wha umi. Ona umala. Ai a whaiwa e langona ina. Le musunga le nganga pa ia. E te lua osi whea ngainga ma le tua i lona sampati. E le ma whai ona e tua. Se ale o ngā Samoa tātou te mau ai le lalo langi. Se ale o ngā e te ola ai. I se o langa e te manatu e whamanu i aina. Ai leo ia te oe. Le upu moni a le aua e te ena. Le tui atu o le nganga o le tua i ate. Wai le e le umi o na whingau o le nganga o le tua. E no whai atu te le whau. Ona o wala au. A whai foi o iei se tasi e manatu e whaafauina. Le mafutanga. Ma Yesu keu. O lo wa wanoa le ne.
e te tūlai ai mai e susu mai lumai nei. O foi na atu, i tātou e whawhawina le tātou mautanga ma le tua. I to tonu le a ingo le tua. Whamata i eise ta mā, e loto te. O le patu i aka e nā te taita ina lona a inga, i le fina ngalo le tua. Aua tātou te whetepa te paai. Tau mai le maai i le atua. E manu i aita. E le aise tina, loto te. E tu lai. Mo si whengainga me le atua i le ne. Amata i se talo. O taimi muli muli. E wala wina i le tua. I la tō o e loto te tele. O e to tō la tō loto. Le anga o le se au malona whakino ina. E le mo tangata loto mai mai. Mai e pala ai. O e loto te tele, ma tu mau i le tua ma le samaona. O i la tōmia. Ua tāpena ina, e le anganga o le tua. Ina ia avea ma lana whana. E le umino o, a pilia le tātou ke au le reitai au. Ina nei o tau whapeane o au whatau anau, e le ai. O le vala au alofa, mo oe, o lau whanau, ma lau ai. Ina ia mawhai o na whaatinoina. Le ngālu wenga o le so whaatasi ma Iesu Kirisu. Le whe awa lofa. Ina ia e mawaleona. Ma maua tini e. Samoa e. Mau nei o le amanoa o te koe mana ango tuai. A whai lava. Ua tu i atu le anganga o le tua. Aua i te ena. Le vala aua le anganga. E misia lo ua manoa Samoa. Te le iloa po le ale me tupu pea e susu atu fafu. Ma e a ngai atu lo mau. Ua fuli mai le tua o nanafi e tele tue mau. O lo e vaai atu le lumanai e lei loa pe te o ia. A o nei. Loa vanona. I tu lai ai. E whai atu le atua. Le atua. Ua au fili fili. Au te muli muli atu. Ua o te lia lau kumoni. Ua o fili fili e tau sia o polo ina. Malota. Ua o fili fili fo e tā ofi.
le mau ia te oe Iesu Kiristo. Le tātou ainga ina le whātutu. Matai le iai se tasi, se ta malo te te. Manatu e whawhawina le whea minga, ma le atua le nei tai. Ai ase tina. Se tupulanga, se whana. Sauia Yesu e te malolo ai. Lo uso e poua e Samoa se o watu pele. This will be my last appeal. Because the Holy Spirit tells me that there are people who wants to stand up, but because of shyness, Samoa, na utoe vala au lea. O tātou nia lea, o le tātou wa manoe le nisa pati, i se te tāna. Amata le ai se ta mālo to tene. Ua manatu e tai lona ainga, i ai e. Ai ase ti nā loto tele, o lana fautua, e o whaatasi ai. Whawhitai si o toma. Whaasino mai e le ngano o le tua, ia lana whanau. E loto te tele, e tutu nga. Nā tau te le langona ama le wa ai se isi mea. E nā o le atua. Samoa. E iai se ti nā loto tele. Se ti nā o lana fautua e ola ai le whanau. O lana taita inga ma lana tausinga e tai le whanau le upumoni le tua. Aua te vaai le vaai whane tangata. Leanga le tū le isi mo oe. E nā o oe lama i te tū lungo le whamsinonga le tua. E nei ai se tana vau. Tana vau wa manatu. E osi whea ngainga ma lea tua i lea so. I lona sapati.
ai ha tātou le a inga pele o le tua. E le haise ta mā ua manatu e toi fia whafou le mafutanga ma le tua. E hai a sesi o tātou e ato atoa le sila whanga le tua. Lo wa manoa nei e misia. E iai se tinae manatu e whaafou le mafutanga ma le tua. E iai se tana vou po se tupulanga. E manatu e whaafou le mafutanga ma le tua. Whawhitai tele, sa moa manu tātou wainga le nei sa pati. Lo fai mai le nganga o le tua, e iei nisi, e tai e le whaingo fia la o le o le au, tāpu nia le wana au le nei sa pati. Ia, fili fatasi ma le tua. Le ola ma ia manu. Le atuae lo mātou tamā. O mātou toi fo i atu. E avatu le vi inga i la wafio. Ono le nei nganga e tō tansi wa fili. E uia, le tūnga mauli usua mai. E langona ilo mātou oli le tua. Awai le fo i fua lau. Ia iai lau whaamanu ianga i le nei tamā, maise. O siona a inga ina ia wha maala malama le mana o logo ngā. Ia e alofangia fo isi o mātou watu nu o Samoa ma si alatou whainga whiriwhiri. Le atu mai, ia whiriwhiri whaatasi ma oe, e manu ia. A o lau sa pati mātou te toe wha fo i aile vi inga. Whamanu ma le whaneta. I loua lofa ma lau wanga le le. Whau mai mātou umata mā. Whaunga mana lo nganga pa i. Ina ia whapupula ina lo mātou ngola. Ta wao ngā ina. Mo oe ma lo whaamoe moe pa i. Whamanuia si o mātou watunu pele o Samoa. Si o mātou ainga i la le whatuatu. Ina ia vi ia lau sumafa nei maso umala. Se ia o i le whaababa. Le atua. Mātou te tāno. A whaiwa mai. Le momoli ina o lau whinanga. A whaifoi ua le papai loto si o mātou watunu. Ta talo i le mana o lau nganga pai. E te whaofi mani. Ma e whaapapai natu. Ina ia mauani a nganga mo oe ma lau lava mani. Eo mātou ki tāli. I lau lava suafa Yesu Kiriso lo mātou ali i manu mātou whaola. Amen. Sauya Yesu e te
Sauya Yesu et te